Maya payabak po kay katamongan, at syuta na po king kalimang Domingo ning karaniwan a panahon. Kambeda po rin kay katamong pansariling kapagnasan para kaniting banalamisa. Yabe tala po ding makatuki. Para king kapasalamatan dari, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Celi Francisco Zeller and family, Paul Pilaw, John Vincent and Angelica Torres and family, Hayes family, din kay katamo pong Lectors and Commentators Ministry, Knights of the Blessed Sacrament, Children of Mary Immaculate. Para po king special intention dari, Ditz and Lita David and family, Paul Pilaw, Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Rizalina Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Feli Ortega, Megan Centeno, Felipe Fajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Susan Simbilio. Para ka rin kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na di Domingo Senior, Lizel, Domingo Junior, Alfredo Senior, Father Aristotel, Bernardito, Barbara Angel, Domingo, George, Angelina, Kinkeyong 40 Days, Pablito, Roberto, at Roda. Paganakapu, para kinkay katamong makabaldugan na kapag masusyan, makiabe tamo po king pamakibat, karing pakibat king misa, at king pamagkanta, karing dalit, apanimunan, daring koro. Salamat po.
Kinagining impampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, mayapayabak kay kaingan po. At yun na tanangini king kalima ng Domingo, ning kananiban na panahon, at kati po king kakatang bansa, gaganakantaya naman, ing national prayer, and awareness against National Day of Prayer against Human Trafficking, awareness against human trafficking. Second year na, in kapigaganakan po kaniti. At bang kanita, bebe tayong matampang nga pagmasusyan, sisyantala pareng kasalanan tamo, at manyad pamong tawad at pakalulo, king apong Ginoo. Ginoong Yesus, tiburan na kang ipamo, banulwan ding tao, at yangat ibat ka rin karelang kapanandaman at kabigwan. Ginoo, pakalulo. Yesu Kristo, pilulupungan da ka ring tao, at inulumo ring dakal karela, karing yaliwarang kapanamdaman. Kristo, pakalulo. Ginoong Yesus, ing depatan mo karing tao, inatad ne karela, ing may pabalita, ay ba't king meto nga mamu at malugod a Diyos, Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may ipain tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alangangga. Manalangin tamo. Adon mikeka, king kasalpantianan at lugod, o ipa, ing lingapan ming pamilya mong makatipon ngeni keti. King kekang pakadulot malugod aganaka, ala king pamisip, ay emo belikdan, alang luwang emo pilisan, alang tulang emo pinsinan. Kapamilatan daring panalangin ng Yesus, ding kanuana na may pangako, karing alang aliwang panaligan, nun emo yung Diyos. Tayranda kaya sana karing kalam, ning kayarian mo banwa. Iti adon mi, king kapamilatan ang Kristong ginumi. Pamamasang ibat, king libro ng Ob. Iob migsalitayo nga na, ing bienawari ning tao keti sulip,
enanamu kalupo ning bening metong aalipan, at ing panawon na mimigit king panawon ning metong aupaan, kawangis ning metong aalipan, amawang salilong, o ning metong atalapagobrang alang isipan, nunemo ring upana. Salasali sila ring bulan alaking pekinabangnan nunemo ing bunga ning lungkot. Alakong apala nune pawang puyat at tangis. Kabang makakira ko nga kong mimisip. Bakit pa kaya sumala? Kabangon ko nga ko namang mimisip. Kakaba naman ni Aldo. Ala kong karatunan alob pati ngapon. Ding Aldo ko masalusula po king kasangkapan ning maglalala at magugugol lang alang bitasang likwan apanayan. Ganakan nyo, metong namong pangisnawa, mapatad na imbiya ko. At ding mata ko, kapilan man, era atangalan, ing tula. Ing amano ning Ginoo. Puriyan niya ing Ginoo, apakayap karing sugatan a puso. Puriyan niya ing Ginoo. Mayap ing dalit kapurian king kiyakatang Diyos. Masanting at masampat ing puriyan niya. Tatalakad niyang pasibayo ning Ginoo ing Jerusalem. Titipunano ring memalen ng mga ugse karing alwang bansa. Pakayapano ring mebigu at bibidbirano ring sugat da. Balo na nung pilanla ring batwin at ausane ing balang metong king lagyo na. Masikan niya at mayupaya ing kiyakatang Ginoo. Ing kabyas nana, emo asokdan. Tatalakad no ning Ginoo, ring mga dakurak, at babagsak no king gabon, ding marawak. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Alakong matulid magmaragul, lipat ning panaral ke,
ing mayap a balita. Makawutos kako, ing manaral. Mi parusan ku, nung eke ipanaral, ing mayap a balita. Nung depatan ku ing obra ko, king sarili kong kaburian. Atin kong asahan, ami bayaranan ko. Dapot ulining daraptan ko, antimong katungkulan. Mga baldugan, king iti, obrang peniwala ning Diyos kako. Ulinita, nanong bayad ing panayan ko. Alang aliwa, nune ing pribilehiyong makapanaral, king mayap a balita, ayalang bayad. At makiduang karing katuliran ko, king obra ko, para king ebanghelyo. Tao kong timawa, naalipan ning ninuman. Dapot gagawan ko ing sarili ko, ayalipan ding sabla. Ban makayagyag kong dakal at tao, para kang Kristo. Karing may naking kasalpantayanan, meging may nakong kalupara. Bako lang ayagyag. Inyagewa kong sabla ing sarili ko, karing sablang tao, bakong ayagyag ding mapilan, king makananumang paralan. Daraptan ko iti, ulining ebanghelyo, bakong mirakayanan, king kanwanana. Ing amano ting Ginoo. Dela nalaring kaya katamong kapanamdaman at pibatana ing sablata mong sakit. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Kalakora king sinagoga, kinaglus lari Jesus, king Baleri Simon at Andres, kaya beri Santiago Tiwan. Makarataya king mata sa lagnat kanita, ing katuwangan ng Simon, at sinabi rin agad kang Jesus. Lepitan ng Jesus, tela na gamat at seupaning tinalakad. Kanita mo rin likwanin ing lagnat, ing matong babae, at siya ing migsilbi karela. Inyang sisilim na, limbog ni Aldo, ring tao delaro kang Jesus, ding sablang masakit at alit ng ding demonyo. Ding sablang memalen, may tipon laking tulid ning pasbul ning bale. Kaya pakayap no ring dakalatawang masakit, amakimyayaliwang kapanamdaman. Pinabinala naman ding demonyo, ay na pepaburen migsalita, uling balura nung nino Jesus. Ganing Aldo pa, may bangon ni Jesus, mintaya king metong alugol at tahimik, luwal ning balen, at karinya menalangin. Penintunderi Simon ang ponding kayabe na. Inyang ikit de, sinabi ra, panintunan da ko ring sabla. Dapat Jesus nga nakarela, kailangan tamo namang munta karing makalapit na balen, bakong makapanaral mo naman karela. Itiing sangkan ing pamaglako ko Kapernaum. Inyalinibot siya king mabilog ang Galilea, manaral niya karing karelang sinagoga at panabir no ring demonyo.
ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Mayapayabak pasibay po. So, iya mo po karaniwan na Domingo ini, kaya katamo king Pilipinas, king pamanimo na rin kaya katang obispo, last year pong January, dineklara po yung first Sunday of February bilang National Day of Prayer and Awareness against Human Trafficking. Second year ta na kanyan gini, kaniting kapigaganakan. At siguro po, bali naman yung human trafficking, buri sabihin, bebentado ring tao. Either na prostitutes, slaves, o nang kaya po rin organs. Nang katilang pangidnapan, kay ba't bentada la. O yan, yapin po yung human trafficking. Ano yung mas madalas naman daramdaman, yung drug trafficking. Itang magbentang droga. Lately pa mo po, may balita la, rating di-deny na naman, pero sabihin na may partner la, jowa la, pareho lang Amerikana, king cruise ship, papunta na from US, Miami, papunta king somewhere in Europe, karakpanan la pong kareng bags da luggages, atin lang marijuana. Ating alibay da, lanit ang babae, kasi king Amerika, legal ya po ing pamangamit marijuana. Ating medicinal marijuana or therapeutic marijuana. Yan anya pong pausok king US yan, legal, pupunta ako rin, malaman Pero niya pong minsan magbalik ko, king dadalanan ko king Vegas, ating kong aliwang ababaw. Niyang kitang ko na, ng ababaw ko. Ngayon pala, yapin ng medyo aroma na ng marijuana ito. Baskin, o karig kabuntag yung makayan, ababaw po ito. Uling legal. At para nanay ni, pegi paglaban na kasi rin ka rin, at inaman ka ng medicinal property in marijuana. Makanyang de pong inaprobang ka rin, para karitang masakit, para karela makapaldan niya, makapasnoya, whether king physical pain da or emotional, kasi po nang kay kabigwan, kalungkutan, balo nung re-reseta da yung marijuana, para rigo may pasnol at may paldan. Makanyang naman kasi, potang ating tampanan daman, whether sakit katawan, talagang pantuntayang panulo. Salamat po, tintang biogesic, at tintang may panamic acid, o nalangan din pain reliever sa inuman tamo. Uling balo tamo po ang ating tampanan daman, normaling kaya katang panandaman, medyo may tuturan ng pong may apektuan ng kakatang kimut galo at ang obra. Aliwa mo rin po tang alatang panandaman na sakit king katawan tamo. Whether physically or emotional or even spiritual. Makanyan pong itamongan bilang tao, o yan yung pandunan tamongan. Yung kapasnawan, kapaldanan, karing kaya katang sakit, kasakitan, panandaman, kalungkutan. O yun naman po yung laman rin kaya katang pamamasang yan. Yung pong first reading tamo from the book of Job. Masanting nga pong pigunaman yung book of Job kasi tungkol niya kayong taong may kasakitan king Biena. Nambalo ya po yung kwento na nini, Job, metong yung tapat at mayap at tao, ay Hudyo. Makuwal tayo, masaya yung pamilya na. Pero minsan, bigla namong may nga matela rin kang sesiya ng animal, may kasalot na, ba't pati rin pamilya na, may tela, nyapin makanyaning, siyempre, may lungkot at may nandaman. At ba't pera pa kanta, may nga sugat-sugatan niya. Naintindihan nung bakit. Nya pati rin kaluguran na sasabyanan da, yung potat, niyang gewang kaloko na niya makanyan. Pero kita pong entrad, impusana niting istorya ng Job, ingino kasi sabi na kang Satanas, pag maragul na yung Job, luwenmeng ka na akong alipan ni Job, katapat na niyan, nga na, kayap na niyan, nga na. Nga na ng Satanas, agyan, dirit, nga na. Nya tapat siya kaya kasi luwenme, binye mo yung kailangan na, makwal tayo, masayang pamilya, subukan mong tanggalan yan, luwen mo nung
manatili ang tapat kay ka. O sige, nga na, subukan mo. Nga na ning apong ginokang Satanas. Subukan mo. Pero may panasakitan. Ganyan. At itapin po, Satanas, yung migdalang salot keng Biena, may kamatay ka rin sablang sese na, pati keng pamilya na. Pero niyang milyari yan, nga ng Job, lubas kun dinatang ketiking yato, lubas ko naman mamon. Naked, I was born. Naked, I will go back to my Creator. Something makanya niya po, yung sinabi ng Job. So, burin sabihan, agyang lekora na ita, parin ni kasala, tapat siya pa rin kingapong Ginoo. May natiling kapanaligan na King Diyos. Agyan po nga niyan ding kaluguran ng sabyan ng siguro, marok kang tao, nyama kanyan, tingka sa salikot, i-Job, pa rin may tagin. Pakit na pa rin yung katapatan at kapanaligan King Diyos. Later on po, king ending na ng istorya ng Job, huling may yakit yung katapatan, agyang may wala yung sablang pikakapita na ketiking yato. Dapat yung pamangapit na King Diyos, may natili. May bless siya pa rin. May balik yung pibandyana, mas marakal kaya sa aking dati. At may kaya na kaya pang pasibayong apulo. As tanda ng blessings, din bagay-bagay nga rin. Anyang istorya na pong Job, sasabihan na mo na, ing kasakitan, kaparusan karetang mi kasada. Huling agyang alakang kasalanan, pwede ating sasakit ka, may kakasakitan ka, pwede kang ating pagdalanan. Itamongan. Dabi niya po yung biyataman tin tao. Makwalta, kalulo, siguradong ating panandaman kasakitan, sakit, kapag subukan, ating pagdalanan. Kalulo, makwalta, anak, matuwa, may garal, may garal, nanumaning estado mo kembe, talasawa, bain tao, dalaga, pari, itangan po, we have all our own share of pain and sufferings. Ananin naman kaya katamo, napagdalanan yan. Anyapin po'y Job, metong yang paganaka kaya katamo, busan napin sana ng pagdalanan tang makanyan sakit, kaplas, dungkot, lumbe, kapag subukan, kasakitan ng biye. Maging dalan na mo rin, bang apatunayin taking Diyos, ing manalig ta pa rin, magtiwala ta pa rin, sasalpantaya ta pa rin kaya. Impong kaya katamong second reading, o ni St. Paul, sasabihan na metong niya kanong taong malaya. He's a free man. Makanyan man, pinili ng maging alipan ding kapara ng tao. Pinili ng maging alipan, ipus daring tao. Kasakit na naman ita, manyama na kabyot, paipus ka pa. Santing mo na biyot, paalipang ka pa. Mas masanting ikang si service wanda. Mas manyaman ikang utos mo, pero liwakang utos-utusan. Pero buli na sabihan, San Pablo, yung kusa, yung nanamang asaw na, king kapara na. Nya nga na, karetang danaras kasakitan, king kasalpantayanan, magkasakit ko naman nga na. Timbuli na sabihin, St. Paul, biyasyang makirame, kareng ating pagdalanan, biyasyang makisanmetong, makyabe, kareng nanumaning kasakitan na karelang pagdalanan. Sympathizing, karetang nanumaning karelang ini magpasakit o magpabayat. Bala mo, malungkot siya rin, kanoy pa na, malungkot siya naman. Mabayad na panandaman na mo itang makanya na panandaman da rin aliwa. At para kaya, keng makanya na paralan, he becomes effective evangelizers. Katang makanyan, para kaya, karinya lalong mas epektibong pamanaral na king mayap abalita. At itangan po, intindihan tayo sabihan ng St. Paul. Kasi kapapalyarian tamongan, may kakasakitan, may sasakit tangan, may tintahan kasakitan,
Nya potang ating darame kay katamo, ating mamantabe kay katamo. Do emil ako itang problema, emil ako itang kaplas, pero itang ating kangakakita taong atyo ka rin. Malugod at maganaka kay katamo. Makapas no. Bala po kare potang mete. Oh. Pota mo nga timpong mete. No, kung nga lang makipaglame, kalungkot ne. Lalo kang mangyak. Pero potang lilipat, resiping bale. Agyang retang manya mantalang mangisan lelot manok. Mangisan keng kape. Kakabukas, mamangan butol pakwan. Kaya katamo, relief ito. Tulay ito. Kaya sakit ang ala. Patarigong, kaya mateng ka lang pupunta. Bala marigo, makanta na kakakarok. Makanta rigo, isna baning mete. Naman mumunta. Sa bagay, kanami, isip tamon kailangan pin po. Yan ang biyasa kang mantabe. Ngayon mabiyeka, asahan mo po tang mete kada kalaring mantabe kayong pamilya mo. Pero nung ngayon pa mo, may imut ka, kabiyasang makyabe, balo mo na po tang makaburol ka. Nya, ita po intindihan tayo itang makanta, itang jangma, itang mangi pangiling sibuyas, mamukpok bawang, mamalengkila pa. Ay, naku, karabula sahop kaya katamo yan. May kadara ni abalik being mete, pero itang gagawan da, as ng karabula mensay, kaya katang may ulila. Yan sasabihan ng St. Paul. Potang ating makanya na pagdala ng metong at metong, sana makanyang tang biyasang makirame, makiaduangan, mantabe, karela, babiyek kapagdanan, kimpagdalanan da. Na nga pong ginupo, mas mimigit, nga pong ginukeni, hindi pa kaya pa noreng masakit. Di naman lalapit kaya, di ninanong kapaldanan, niya dadubugan de. Kasi para kay nga pong gino, intaw sukat magkakasakit. Sukat masakit ing panandaman tamo. Bakit? Kasi potang masakit ta panandaman, kalupaning katwanga ng Simon Kenny, makapagobra. Makanano kang magobra, ating kang arthritis, makalbag kabitis, mamunggol laking bukol din kay kang gamat, makanang kang mga arpintero. Ita mong masakit kaipan, no ko, panagkasan mo rin gana-gana, may mukha ka rin gana-gana. Masakit ka dyan, ka normal. Buisit ka pa. Pumakanyan Hogyan kasi kami, makanyan, buisit kami pa. Mabuisit na nakasakit panandaman. Anya ini nga pong Ginoo, babiyay kapaldanan, kapas nawan. Uling naadad na namo, kalupan na kayo niyang may kinayping ing katwanga ng Simon Pedro. Pegsilbihan na. Kasi po tangalatang panandaman, mayan ta pakirandam, masaya ta mo, mas produktibo ta mo. Kaya sakit ang nanungan ng panandamang tang matsura. Nya, kini po, gingaldo ngayon dapat metong yung pangadi kaya katamongan. Sana pindeng kaya katang doktor, scientist, kisawag na ni nga pong Ginoo, atoklasan daw pa rin talagang panulo ang kailangan tamo. Bang mamye, kapasnawan, kapaldanan kaya katamo. Do, mamimiming at tamo po, pain relievers nga tamo nga po ang kaya rin panulong nga yan. Yung katila po side effects, kay siranda yung bato mo, ingate mo. Makabilang la rin. Kita pumisa na akong sakit-sakit. Siyempre po, pialong-pialong ko pa. Putang mamiyalong ka. Dirineseta na ako ng doktor. Pain relievers. Dapat 7 lamuret ang inuman ko for a year. Nakalalampas ka rin. At niya po sabihin ng doktor ko, kanita, alam mo, among, mayroon pang mas matindi yan. Dati, pag na-sprain ka nga, hindi ka na makalakad, inumin mo yun, hindi mo mararamdaman ang sprain. Kahit itakbo mo, kahit anong gawin mo, hindi mo mararamdaman. Kaya lang, tignan mo naman ang epekto niyan. Hindi mo alam, habang nilalakad mo, tinatakbo mong paa mo, lalong nasisira, lalong gumagrabe. At saka yung side effects ng mga ganyan, kaya tinanggal yung mga ganong gamot. Pero,
Pangatita mo po, sana makasawping sensya, ing medicine para kanyan. At tandaan ng naman po, naman ay ganaganang sakit, makakuha keng tableta, kapsula. Nung physical pain niya, tableta mo, kapsula mo, kasi mawala yan. Pero nung emotional pain niya, may bigo ka, broken-hearted ka, may bagsak ka keng board exam, o kaya keng test. O kaya, frustrated ka keng biye mo. Makanan mong uluan yan. Kaya ng sakit na kaloob ng kalupa mo at bubukal kadaya. Ang kaya, nga liwa po, detang matsura la, umpisa king biye, anang kaya nakan, hanggang matwa, bibit-bitan da, itang sakit, tang kaplas ng matsura ng mula ng biye katiking yato. Itang emotional, psychological pain. Nyapin po nga pong ginoy na, sana katamong, iya pa rin ang lapitan tamo. King pa mga di, nga na misan, lumapit ko ka na ako, ikong sadong mapapagal na di babayat nan, at dinanda kayong tapas naman. Potang lalapit aking nga pang Ginoo, mas pwedeng aintindihan taming mga palyari. Bali po yung aldo ngayon ni National Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. Impong patron Saint, Saint Josephine Bakita. Saint Josephine Bakita. Sudanese siya po. Mga 1800s, masanting la po pamilya, makwaltala. Yang ken na, chip siya ketang karelang village. Anya po mga edad niyang 8 years old, Josephine, may kidnap niya. So 8 years old, 9 years old, penisalida na anting slave. Karin, King Africa. Just imagine, anak ka, lipat kang amo. Pagawaring, mo pa dapat gawan ng ting anak. Huling slave ka. Tipapong oras sa pamugbugande, panasakitande, kitang misang kano, asong makalakad. King gagawan da rin, amo na kaya. Josephine Bakita. Ang gaking katataw dyan. At yung pong may sinali kayo, Italian niya. Dela reking Italy. Pepangingatan din anak. Manang mamakola rin ng amo. Penabilin di Bakita po itang anak kang Canossian Sisters. At karing Canossian Sisters, karin pa akilala ingapong Ginoo. Jesus. Yang kayo po, karin niya maging malaya Josephine as a slave. King sabda naman ding madre. Uling alanang batas, babawad na ng slavery. Maging malaya ya po. At balayo, may binyag ya, may kumpilya, may first communion niya. At biryana ng Josephine, manatili ya ketang kumbento nga ita, maging madre ya, Canossian sister. At agpangkaring abe na king kumbento, a very cheerful, jolly, happy, sister Josephine Bakita. Kabas nung laben ming kaya nakana, puro yung kaplas at sakit. Makanyan man, nung mga nanong, masayahin niya pa rin, maganakaya pa rin. Bali po yung kutang da kaya, what if nga na, you are going to see your kidnappers again? What are you going to do to them? Kanya po kinidnap niya, nakya pa mo. Nanong gawan mo karela, nung akit mong pasibayar tang may ngidnap kek. Ating sabi na pong Josephine Bakita, I'm going to kneel before them and I will thank them. Thank them because through them, I came to know Jesus. Ano niya po? Para kaya, making dalan na rin ang kidnappers. Nung ali, niya kilala nga pong Ginoo. Itang kaplas na, itang hanggang pain at pagdalana na, bala mo, healed. May process ngan. Alang kamwa, alang hatred, nanay love. At inipin po yung kaya katamo. Itangan pain and suffering sa pagdalanan. At nasa taming makanyan, mipal, dantangan, mipas no tamungan. Anya, sukat ita mo po,
makanyanta mo naman king balang metong. Instead na makaragdag taking kaplas da, king kasakitan na panandaman da, eta na sana magdagdag pa kitang sakit da. Nung eta na makasap kitang kaplas da, alis mo, eta na daragdagan. Babiet ang kapas na king balang metong. Kita pong makadestino ko talang, tanda ba? Minsan po, daramdaman ko rin ang mapilang leaders ka rin. Yung kumbento nga ra. Huwag na natin ipaabot kay among yan. Itang problema. Tayo na mismo magre-resolve. Huwag na natin dagdagan pa yung isipin ni among. Ganyan. Kasi ko naman mo ka rin yung tama rin. Ila ka no, resolve dan eh. Huwag mo na iparating kay among. Tayo mismo. Sana all. Okay, kayo po po. Naparatang ka na ako. Kayo na siya mag-resolve. Pero kasanting po itan, diyan kayong pamilya, eta na paratang kang imam pong katatang, hita mo may kakapatid, resolve ta mo. Nagdagya pa kayong isip ng imam po, tatang yan. Sana all. At tinipin po, kaya katamongan ngayon ay na itamongan po sana, do, pwedeng atintangan pagdalanan, di na sana ka nakapagdalanan nga po gino. Kaniti, bang masayatang dikilan, ing obra at katungkulan tamo. At itamo mismo maging dalan tamo. Bang mumiyay kapas naman at kapagdanan. King metong at metong. Amen. Yan po ipasagdahin kaya katang kasalpatayan at ang sumabi, sasalpan tayo ko, King Diyos, Pang mayupayag totoo, nilalang king banuat yato, at kang Heso Kristo anak ng bugtong aginuta, kaya ngagliging upaya ni Banal Espiritu. Ibait ka Santa Mariang Virgen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, di pa ako king Cruz, yate at minuto, dinipaya ka ring mete, king katulado, sinumbiyan mete. Pepaitas sa banuo, makaluklok, kanan ng Diyos sikpang mayupayag. Iba't ka rin magbalik yan naman kaya, ba't mo kung kering bagay ang kumay naman. Sa salpantaya ako, king Banal Espiritu, Santa Iglesia Katoliko, di pagsamak ng santos, di makakataw na rin kasalanan, di makasubiran mering bebe, at ibigay idalatala king ginuri sa blang taong mga ilangan kaya, kilubatwal ng Santa Iglesia at nga tamang manalangin, Ginoo, pakayapan me ingke kang balayan. Ginoo, pakayapan me, ikaya kang balayan. Para ka ring sablang magdulap, king Ginoo, aeman mikibalo, king kayang lagyo. Para ka ring sablang balayan, nasasamba king Ginoo, lalamding miyayaywang lagyo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakayapan me, ikaya kang balayan. Para ka ring sablang sasyo, king Ginoo, king karelang kaligayan. Para ka ring dakal, amisisino, king karelang kasakitan, manalangin ta king Ginoo. Para ka ring alang bulad, king karelang kalungkutan, sakit o ketwan, payit a panamdaman, pamanangging mamatawad, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakayapan me, ikaya kang balayan. Para ka ring kontemplatibo, king Santa Iglesia, a manalangin, king lagyoning taong maralas, mga lingwan, mawus king Ginoo. Para ka ring sablang apostol, amipabalo king Ginoo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakayapan me, ikaya kang balayan. King metong apamikasamak, king lugod, karing Kristiyano, ring aliwang iglesia, at kayabe ring manalangin king Diyos, karing tutong dakalaparalan, manalangin ta king Ginoo. Ngeni, adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Ginong Yesus, pasulungan mo yung kamalayan di kaya kaming komunidad, king pamangailangan ding dakal, karing kaya kang talasal pantaya, at migit mo king iturong miyatad, king metong at metong kaya ka, o ginumi, manggaman king alanganga.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banti kay katamong daw, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. O Diyos sa ginumi, mananasan ang iting tinapi at alak, abinye mo para pamangan miketi king yatu, maging sakramento nining biyeming alanghanga, tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma manatilya kay kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang kanino ipa, Diyos king alanghanga lubos mayupaya, king kaya kang lugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo yung kaya kang karangalan. Agyang gilutan da ka pa ulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kay lub kaya ka. Ulinitin kaluguran mong anak, meging tao yung kalupa mi, ban ating kalupa ming taong makapagligtas, king kapahamakan, at pangalili king dalan. Kapamilatana, ding anghel ning banwa, yayampang ding karelang pananangin, ning kapanyamban. Kabang magsyala, arapan mo kapilanman. Misuge sanay siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa detingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madyari lang katawan at daya, ng ginuming Jesucristo. Bayamid ang kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene ka rin kayong disipulo nga natanggapan niyo iti kongan at kananya. Ting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kadis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kadis, kaning kayang disipulo nga natanggapan niyo iti kongan minum ko kaniti. Ting kadis ning kanakong daya, ing daya ning bayat ang hanggang tipan. Ami bubuo para kaya kahit para ka rin sablang tao, ban kaya mi patawaran na rin kasalanan. Naptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi pa, ang kamatay na paman niyo blina, may biyaning anak mo. Narami kaya kaiting tinapin, ang biyating kalis ng kaligtasan. Na yun ming pasalamatan kaya ka. Ang pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang may sulusulo. King katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi pa, isang iglesia mo makalaganap kimetoyatu, ban may ganaping ilugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ding sablang pare. Nakamula naman, ding kapatid ming pepainawan at maninayang sabing miye,
lalo na yung talasuy mong yamong Aristotel, kambya di Norma at Barbara Angel. Ading nga pang mayamong nabiye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kingan. Gawan mo kingang karapat dapat magkamit king biya ng angga. Pankaya biya ng Maria, ing Birhendo ng Diyos, kambya ng San Jose kayong esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo at inupad kimalmong kaburian. King kakabaning panawun, purianda kat paligayan. Kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya ipang mayupayang tutu, kagumning banal espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manilang tangmit mong kapaniligan at lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Igabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasopan, ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, pinigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami ning maligayang kapanaligan, king panatan ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mo sa babalikdan, ing kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alangangga. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kay kayo. Ipumikakapatad, masyatangin ing ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga po. Kapayapan.
Ing malugod at maganakatang Ginoong Kordero ng Diyos, sa minalako king kasalanan ng yato, noon tang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka, tapos ay kasmi nga mano mo, kumayat na.
Manalangin tamo. O Diyos, save pami, pagkaluban mo keng dake, king metong atinapit, king metong akalis. At gagawan mo keng metong kang Kristo. Sopan mo keng magdalang kaligtasan at tula, king mabilog ayato. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. At tausang ko po ngayon rin hanggang doklok ko pa mo po. At ngayon po yung renewal ding kaya katamong lekkom. Hindi akong kiningarap. Tano po ausan tunggal-tunggal na ding lagyud. At panalangin tala po rin kaya katang lekkom, lector, commentator, volunteers, o yung grupo da po, pwede ang ausan tamong lekkom guild. At talakatanang po ngini, talakatanangan para pangaditala, please stand. At manalangin tamo. Nuan ka, o ginong Diyos, miglalang king meto sikluban at iparing sabla, inaus mo kami, ban sumuyot mo niya kapurian kaya king pamilya ng kaya kang iglesia. Baligdan mong mitmong pakalulu, reting lalaki at babae, ang makasadyang mipasyag king kaya kang amano, at tumayit king kaya kang balayan, milapit king turumo. Bendisyonan mula at padalisayan ding karelang puso, king aldoyti, ban kita parati lang mibiyebiyag pang king papasyagda. Kapamilatan din karelang amano talimbawa, palabungan mo ing kasalpantiyan at lugod king kaya kang iglesia. At idala mo keng makirake, king alangkupas sa tula, karimbanwa. Pupurian dakat pasalamatan, ipa, king lagyo ng Yesus, ang kaya kang anak, at king lugod ng Banal Espiritu, Diyos ning ligaya, manggaman, king alanganga. Pakamalong kapatid, iti nga mana ng Diyos, maging karapat dapat ko sana, king mensaheng papasyagyu, busal ng balayan, ay naus ng sariling kaya ng Diyos, at sumab kayong mitatag, king katawa ng Kristo. Amen. Ato rin po, rin volunteers samo, king lekkom guild, ding lectors ng commentators, di tala pong masayang at malakas sa palaktakan king pamananggap karela. Di maya po oras at good luck pasibay king annual at serbisyo king parokya tamo na. Alang breakfast. Alang almusal. Bala ko po pakanandakongan at magalmusal. Diyan Jollibee, yan mo, o kaya McDonald's. Yung gino, ay isang ulit, yung pala ang announcement. Announcement po pala, kempong Friday, maganap ang World Day of the Sick. Instead of February 11, yapin po talaga yung piyesta ito, uling piyesta ng Birhen de Lourdes. Uling Dominguya po, tayo agawa. Kanya pong February 9, yung World Day of the Sick celebration. Dalayo po kayo nirenggang ating sakit, then paka-wheelchair po, paka-stretcher, ating nga panandaman, tako po kayo ni Jang, sakit siya pong lub, abel, then mong abe kanya, then ating sakit bulsa. Ayun po para tangan, kaya abe kanta.
So, alas 7 na po ning abak, in misa tamo, in celebration of the World Day of the Sick, healing mass siya po, so at niya pong Ave Holy Anointing, kananggang masakit. At kadwa na po nini, uling daratang niya po yung Ash Wednesday, pakidalayo po kayo niretang lumayong palaspas, niretang melanging palaspas, hila pong gamitan tamo, sila bantala rin, kem February 13, katang misa tamo, bangit na pong abu, yang pangaskas ka rin kanuan tamo, by February 14, ya pong Ash Wednesday ita. Deng misa tamo po Ash Wednesday, parokyal la, kaya nila mo, first Mass, 6:30 in the morning, kay ba't po ating po 12 noon, karetang magobra, at kay ba't po 6 p.m. Reta po ng lutang misa. Okay. Thank you naman, natila kaya kayo. At bendisyonan ako ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, ampuning anak, ampuning banal espiritu, may yari ning kakatang kapag masusya, no metana, luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Lakal po salamat, maya po oras, kaya kaingan po.